Ne smemo dozvoliti u partnerskom odnosu ignorisanje kao kaznu. To je na neki način pasivna agresija. Moramo razgovarati, moramo postaviti granice, moramo znati dokle smo mi, dokle su drugi. Ne smemo dozvoliti u partnerskom odnosu izvini bez promjene ponašanja. Ne smemo verovati rečima, već trebamo verovati delima. Promjene ponašanja su jako bitni. Kad nešto krenemo raditi i raditi na neki partnerski odnos, moramo se menjati i mi i naš partner. Nepostojanje u bitnim trenucima ne može podrazumevati fleksibilnost. Tu ne dolazi u obzir o nikakvom kompromisu. Zato što ako osoba koja nam je partner i koja nam je bitna nije tu prisutna u bitnim trenucima, mislim, kakav je taj partnerski